Biyag ti tao. Episode wano pa kasaritaan ti may sagot ita may patanga-tanga drama kada kayo amin dito'y Biyag ti Tao. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ngam sakbay na hello mampay kini Micaela Visconde dita Santo Tomas Domingo Bambang, Lilibeth Contillo, Arnold Ubilas Mones dita Spain, kay ni Jasmine Rivera. Kaya tita intay nga rudendanggan ti episode 340. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Mapana ko ni di pagadalan, nanang. Wen anak ko, agan-anad ka akan ayon, Wayne. God bless you, anak ko. Wen, nanang. Agan-anad kayo matapanawak dito'y balay. Good morning, Ara. Naka-review ka din para iti-quiz tayo intun madamdama? Wen, alanda. Idi rabi ipa nag-review Si Kangay. Ay, sana ka naka-review iti rabi Ta nag-chat kami iti boyfriend ko. Napuyata nakpaikit di. Ala, kita amata mga nukit din mo dyan nagan ti boyfriend mo ti may surat mo iti papel mo. Saan mo kit di aara si Kamot? Ay, nalpas mo't lang ang ti-quiz tayo. Grabe ti panagtibayok itay sika. Taapay mo't landa. Kung naglakit din na mabagsakak manan iti quiz tayo itay. Iso ano maminsan o naampay tag-review sakbay ti boyfriend mo. Anya? Congrats, Sarah. Si Kaman ti kangat 20 puntos iji quiz tayo. Naglaing ka talaga. Agyaman nak dyan do. Dyan do. Anya ka di ba ng tigagaram kanara? Apay ni nasitgam. Kayat ko lang ang makita ti gayem mo, Landa. Kayat ko akablaawan. Aywan gaya Mara. Kayat ko kumatag paisuro kan ka iji lesson tayo. No, mabalin Awan mabalin lat tamat dyan do. Ngam saan pa nga ita ha? Adapay nga min aramidat. No free time ko latan Agyaman na Kara. Wen, urayak ti free time mo. Awagan na lang no kaano. Ara anak, kumusta ka iti panagkadal mo? Mayat nanang. Nangato tinaala kiti quiz me. Ay, nasaya at ngarod no kasta anak ko. Ngam, aguray kayo. Asino di kasinsin nung batyo itay? Di kaaruba tayo dita asaan at nasaya at tukali na. Apay ka di manan. Anya man ang timbagbaga na kada kayo. Agasam, takuna na marigrigat tayo lang. Awan ka na ti manam na maarumang ay tibiyag tayo anak ko. Nagalas kat aramid day tabakutan. Rumbang ayamat day tang ibagbaga na kada kayo. Paymantay nakman sungatan. Ay, ala, bayamon anak ko. Sana nasaya at tikasta. Di mo tutupaan. Masurunak ngamin. Tagibasitan dalaon ay ti panagbiag tayo. Bumak nangak tulang Isipat ko iti day jaba kat tirinapet to akwarta. Agyaman ako na ititulog mo, Ara. Okay lang, dyan do. Awanan yaman na. Nalakalaan mo ti lesson tayo, basta adalam nga husto. Ala, umay ka tama pantag merienda sa tanto agawin. O sige, sikat ti makaam mo dyan do. Mangan ka lang, Ara. Di kagbabay. Wan gayam. Adaman damagag. Oh, anya ka di day dyan do. Ada ka din nobyom. Awan pay. Apay ka di. Kinapudno na. Nabayagin na kursunada ka. Ngam, mabainak lang amin kan ka. Italaan ay kanak iti tured amang ipudno iti dayta. Anya? Palubusan na ka di nga gayat kan ka, Ara. Katuwa na. Taam ka na saya ati panagpuspusom. Ngam, ilimod tapay laang dayta Tama nga no saan nakman na nasardengan tigayim ko akan kantsawan. Wen, agtalag ka kanyak. Awan pangibagaak. Ilimod ta ti panaggusto ken ka. Class, good morning kada tayo amin.
Adala kayat ko nga ipakaamo ka na kayo. Gapot ang madalin ti panaglipas yu ti kolehiyo. Ada yung offer da trabaho para ka ti fresh graduate. Kat no, interesado kayo iti dayta. Masapol, alala ingan nyo ti maudi nga exam nyo. Taiso, ti pangibasaranda. No qualified kayo, wano saan. Nawatan nyo ka di, class? Yes, sir. Ay, congratulations, Sara anak ko. Ay, nakalpas ka mo lang iti panagadal mo. Agyaman akan kananang. Ngamin, sikatin ang tulong kanyak tapno makaadalak. Nanang, adda na pintas nga ipadamag ko kada kayo. Ah, anya day ta anak ko. Naala kami iti gayem ko iti trabaho. Kat mangrugi kami intun pikat. Na, nagsaya atin ngayon kasta anak ko. Taadan pagtrabahwam. Nanang, saan da tayon to natagtagipasitan dagiti kaaruba tayo? Nalala, bayamon anak ko dagiti karuba tayo. Di mon ikan kanaw ti anyaman nga ibagbagada. Tinapatag, awan ti madi nga aramidon tayo. Kumusta nga ito muna nga aldaw ti trabahong, friend? Mayat landa, friend. Nagmayat tiriknak. Sa wakas, makaurno nga ko niti pagpatakdar ko iti balay mi. Ala, nasaya at ano kasta? Ay, awan tumot siguro ti mang tagtagibasit kada kami. Itumpak kadakwada ti urnong kakwarta no kaskasano. Ha? Hello, Jando. Nakawag ka mat? Hello, Ara. Imawag at mailiwakin kan. Mabalinta ka dito, Sara. Ay, pasensya kan, Jando. Ado nga minti pa ka kumikumak. Iso ajak mapat ganday takid daw mo. Mabaling ka di nga iti sa balilaangan nga aldaw? Gusto ka di? O sige nga ron. Basta anod ka kanayon dito, ha? Wan, agyaman na. Ay, kamaudyanan na. Adan na pintas kandak kalabalay tayo, nanang. Sigurado nga do ti umapal. Agyaman anak ko, tanagpursigi ka nagurnong para iti daytoy. Kasla naragrag sakak dita sigud abalay tayo anak ko. Nga oray basay. Ken rutap-rutap tiyero na. Ay na, kasta talaga, nanang. Masanay kayon to. Nakarkaron no makita da nga umadun ti may pundar tayo. Nakarkaron nga umapal da. Sapay ko nakagumatang ak itilugan ko. Uy, damag ko. Umas asensukan, friend. Ay kadwan alanda. Amumatan ti mayati trabaho na. Ay, kat mayatan o kasta, friend. Akat kita Tama nga no pati siya, malipatan na ako nagayam mo. Saan mat? Si Kamot landa. Ay wan, kinapudno na. Na-promote kiti trabaho. Kat syempre, sigurado adakdakkel man ti masweldo. Ala, mayat ano kasta, friend? Ay, no, maragsakan nagparaken ka. Sino nga tayo mauawag? Hello? Sino ka di dayto eh? Hello, Landa. Ni Jando na ito, Oy, dyan to! Nakaawag ka, Mat. Kamusta? Nasayat, Mat. Kumusta ko man iharakin ka? Di nakmat ngamin replyan na. Ha? Kastaya? Nga mga nubisi mo titi trabaho na, dyan do. Kinapudno na nabayagan nga gayan ayat kami kani Ara. Ngam ilimlimod mila adwa. Anya? Haga nagtupay kat. Nadlaw kung ti kinasingad yu adwa idi. Diyak namin sigurado. Tama nga no, agar-aram ka lang. Angam, oy, inaklo na kagaya mong tigayam ko. Wala da, nabayagan na. Ilimlimod mila Tapos sana kayat niya Ara ang maaman ti sabali.
Isa pasensya no, Jack imbagbaga. Okay lang, umut. Apay nga rin na saan nakangawagan ni Arang ay? Jack ngarod amo. Isong imawag akin ka. Tapakibagam tuman ken kuana, ta-replyan na kariti chat ko ken kuana. Kailiw kong tigayan mo. Sige, sige. Ibagak to ken kwa na, dyan to. Ara, imawag ni Jando idi agsapa, kat damdamagan na ka. Siko, inlimod mo kanyak anabayag gaya mo nga gayan ayat kayo? Ay, pasensya kan landa ha. Ngamjak ngamin kayat ang maiwaras nga agayan ayat kami. Apay, anyat imbaganagan ka? Kunana nga awagam ka no, tamailiwan ken ka. Jakon kayat day Jando. Nauma akon kan kuana. Ay, marigrigat lang arudan, awan pa amamuna. Ang mumat ang nakapoy ti ulo na sipon pa'y agad adal tayo pa'y laang. Ala ka, apay nga yakas, dati pa nagsasaumitan, Ara. Kat syempre, ang mumatan nangaton ti posisyon ko. Iso asana maibagay kanya ko ni Jando. Tan nababala klase a tao, kumpara kanya. Ay, nukas nga rod, awagam taibagam adimon kayat. Tapno saan na namang namnamakin ka, friend? Ay, mataktak lang ti oras ko dita. Saan na masapul? Si kanton ang ti mangibagakan kuanan no magagat ka. Tano siya, awan oras ko kan kuanan. Anya? Nang, anyat masidali no tuyo. Ay, nagprito ak iti tuyaw, ken nagkisa ak iti ugot ti kamuti, anak ko. Anya, magda kita lutlutuan yun. Nagadwa karne di taref. Saan ako nga agsidsid iti kakasta? Aggatal ti dilak dita. Mga anak to ni ti restaurant. O sige, tainak mga ni Jerwaran. Ay, talaga nagbaliwan ti anak ko. Nagbalinan anaarte. Ara, inta mangal dawan. Ay, pasensya kan ngamdya kon makikuyog kan ka. Adda ngamin kakadwak amangan. Kan nangato ti saad da iti trabaho. Siyempre, kababain. Tan nababalaang ti saad mo. May babainak lang. Anya? Kan amangan nung matuntupay ti saad ko. Kat kababain magkadgadwa talata. Kat nababalaang ti saad mo. Iso amanipo dita. Putdan tan ti panaggayam talanda. Anya? Ara anak, ada kagaya may apagisaw, nakaluto ako. Maganta yun. Ay, sige lang, nanang. Nanganak kami ni restaurant itayan. Kastaya, ay nabayagan asaan ka amakisang sango kada kami amangan anak ko. Apay ngay. Ay na, busy ako ni ti trabaho, nanang. Iso asaan ko ang masango ti makisango kada kayo. Napili ka pa yun, iti masida. Kat syempre, adan kwarta tayo paggatang itinaima sa sidaan. Ay, nagbaliw ka na talaga, anak ko. Mailiw ako ni ti sigud nga ugalim. Tay sigud nga ara, napakumbaba ken nasingpay. Nagadumang ay bagbagayon. O sige, tagpulusak, tagin na akon. Nabannuga kiti trabaho. Ara, ipapaayab da kay jay office. Ada ka na importante nga ibaga ni boss ken ka? Ay, kasta ka di landa. O sige, mapana ka dagusan. Dahito siguro tayo ruraya ka na pinta sa damag. Ama promote sa manan. Uy, Ara. Apay. Anya ka di tinapasamak. Apay nagsangsangit ka. Kunak na nga to daman ang tisahan ko. Nga masan. Ta sinesante dakmatan ngawan gap-gapuna. Ha? Apay, anya ti makagapo? Ta sinisante da ka, Ara. Diyak nga rod amulanta. Apay ngay kanong inikat da iti trabaho. Kat naglaing mat ni Ara. Adda ka nun naduktalan da nga anomalyana, Jando.
Ngam, saan lang nga aklunan ni Ara dayta. Angam, dayta mo ti kinapudno. Maipapan ka no iti kwarta dayta. Sayang mat nga rod ni Ara ano kasta. Ay, talaga sayang. Nang runa kat ngimaton ti saad na. Angam kasday mo tan tinapasamak. Kaasimat ni Ara. Ewan na. O katsika. Kumusta ka maten dyan do? Nasayaat matlata, Landa. Agbis-bisnesa, kabayatan ti panagtrabahok. Tay supaya mainayon iti income ko. Mayat nga rod ano kasta? Anusan Ure basit ti kita. Tinapatag nadalos ti pagsapulan. Pudno dayta dyan do. Ingkabanganan, anak ko. Aldawan ang di ka pala namigat. Awan kanas ko mga nanang. Ay, di ka nga minunay ang pampanunot. Tapno saan ka ang ma-stress, anak ko. Diyak makaid na. Kasanon ti panagbiag tayo. Naikatakmot ta ni ti trabaho. Sapay nagrigat nagsapol iti pagtrabahuan ita. No makasapulak man, kas lamang rugiak manen. Basit man ang disweldok. Ay, Kit. Talaga akas taa, anak ko. Nairuama ko ni tidak kala sweldo nanang. May kawaak. Anak ko. Surwam ti makontento iti anyaman nga adaken ka. Basol mo laeng anak ko. Nuapay akas ta tinagbanbanagam. Ta, nagaramid ka mo ngamin iti anomalya, anak ko. Agbabawi ak nanang. Ngam naladawan ti amin. Saan pa'y analadaw ti amin, anak? Ada pa'y gundaway mau amangilintag iti nagpindutam. Akid daw ka iti pamakawan iti apo. Ket dawatem titulong na. Tapno iturong na ka iti nasaya at adalan. Ket no makasapul kan tumanan iti napintas at trabaho. Di mon ulitin ti inaramid mo, wine. Wan, nanang. Ikarik. Suruan tayo ti mangtalyaw, itinaggapuan tayo. No naragpat tayo ti arapaap tayo, di tayo kumagbalin apalangguan. Agbalin tayo kumalatta na pakumbaba tap nagtultuloy adumteng ti bindisyon iti biyag tayo. Alagagayam di tamanan tinagpatinggaan day tanga istorya, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen, niya po Diyos ti mangtarabay kada tayo amin. Naragsak ka na imbag nga oras tayo amin nga awan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kadagiti sana makamamo diti kayemyo, siyak ni Jenna Almoite, ang mga kagkamakas man ng biyanang, ken ti original nga kin drama iti biyag ti tao. Ken kayat kumanan nga ipakamo aday ito ilaang ti YouTube channel tayo. Apang yap uploadan tayo kadagiti drama abiyag ti tao ken manang biyanang. Sakbay ti barumanan nga episode ti drama abiyag ti tao makablaw mampay ni Annalisa Toscano, makablaawan amin na Toscano and Gorospe family. Kastamatan kani Maricel Daligis, Lucy Rivera kani Imelda Velasquez. Kaya ti tayo nga rudendanggan ti episode 339. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Nanang, mapana ki balay daro na ano biyak. Mapan ko sarong karan. Payan ako. Sigurado ka ka din, iti dayjay arona. Wala nang, ay ayatek unay ni Rona. Ay, ala, no kastati ko na may suportaran da kalatan ako. Apaya kasla natamna ti panagsauyo nanang. Ay, awang makiday. Madanagan naklaan. Tama nga no dumteng tuti aldaw,
pasakitan na kaday ta babae. Kan may sa, agad adal ka pa'y laeng anak ko. Di ka aganat ang makirelasyon. Wala na. Di kayo matanaga. Tati panagadal ko ti pang pangrunak. Kan saan to ang mapasamak ti ibagbagayo apasakitan nak ni Rona. Ngamin, ayatan mi ti tunggal may sa. Wala, agrubwat ka nga ruden anak ko. Kaya numabalain, di ka kumaagpakarabi atan ay delikadaw ti dalan. Wala na. Agawid ak matla adagos. Adamat di motor a service ko. Pasarabukin ka, Rona. Agyaman ako na, Pender. Agtugaw ka, tagkape-kapay mo muna. Agyaman ak. Awen gayam. Kaya't nakakanwa makasarita ni Nanang. Ha? May papanitan niya? Diyan ka mo, ngam napatig ka no ti bagana ken ka. Agsarita kayong tuwa, kalpasan ti panagkapem. Pudno ka di nga ayatem ni Rona si Kapender. Well, nanakarla. No kasta nga raw, pagadalam ti anak ko. Si Kati makamukun kwa na. Itad mo amin, dan yaman nakasapulan na iti panagadal na. Ha? Ikarigatak, nana. Aramidem, ti amin nakabailam, no talaga nga ay ayatem ti anak ko, baro. No kasta ti kunayo. Iso ti aramidak, nana. Ay ayatek unay ni Rona. Kasta ti kayat ko. Lalaki, analaka akasarsarita. Di kay matanagan. Taramidak amin nakabaalak. Tapno maitid ko amin nakasapulan ti anak yo, nana. Musta nga, insan Pender? Da magkuhan na pan kay tayong tinobya medikal man na. Nasken nga gagitak manipo di tainsan. At dangamin na ibagati na tinobyak kanya. Anya timbaga na kan kaya? Nupod no kano nga ayatek ni Rona. Pagadalag kano. Anya? Kasano kumapagadalam katagpada kayo mat nga estudyante pa lang. Pa'y manatalgad at trabaho minsan. Ikarigatak ti agsapolit ti part-time job, insan. Pangasim ha, di mo ibagbaga kanina ng tinagsaritaan ta. Napuskul mo't kayam ti panagropro pati ina tinubyam. Agasam day ta. Ipasanakan ka ti responsibilidad na kas ina ni Rona. Sa anak tayong agawin din tun umay asabado na na. Nay, apay ngay Pender anak ko. Makipordiya ak na na. Ag-extra akit ti construction nga si dagti pagad-adalak. Nay, kasano nga yan ti panagadal mo no agtrabaho ka, anak ko? Part-time job ko lang, takasapulak ti kwarta. Kita no maliwayam ti panagadal mo no agtrabaho ka pa'y. Di kay madanagan na na. Saan ko abay-bay ang ti panagadal ko? Uwing kaya, ipabulod ko pailangan ka ni Rona to'y motor ko. Nanay. Anya nga, iti usaram no ipabulod mo. Kasapulan ng ti service ama panidya pagadalan. Naimbag kanyak, takabaalak ti magmag na. Paunay mo ti kastan, anak ko. Talaga akas tanan. At darag iti gundaway kasapulan nga agsakripisyo tayo para karag ti ipatpatid tayo iti biyag. Nakaumay kamot dito'y boarding house ko, Pender. Ay, naalam ka din titangdan mo iti construction? Wen Rona, itad ko langan kan ka, tapno adda allowance mo. Oh, buo day ta. Tiyak kinisayan. Wow! Agyaman ako, Nay, ha? Agtipid ka. Tenton Sabado man na makapagtrabaho ak. Uwan ka di. Anyat pag kung kunaam kanya kaya, jak amot agtipid. Sana kasta. Ipalpalagip ko lang, tapno saan ka makalipat. Sige. No awanan ti ibaga, mabalin mo ti pumanaw. Ngamin, umay ti gayam ko. Umay nakano sa rungkaran. Insan, jak matan mangkit-kita ti motor mo. Adakan Rona, insan. Anya? Iso pa lang ti mangusar. Insan, kas na si kamatan ti ama ni Rona.
Adun sa mo ti sakripisyong para kan kuha na ngam ti sakripisyo dagiti tadakkel na. Aramidak lang ti kabaalak para itinobyak, insan. Kayat ko atulungan ni Rona. Wala ngam si kamat ti kaasinsan. Kita man talangam. Kaslawan pa yun oras mo para itibagim. Amumat na construction ti pagtrabahoak. No kas na nga awan klase tayo. Wan, amok day ta insan. Concern naklaan kan katakasinsin kakit nga rod. Saan mo tamambalin asi ka lang tagsakripisyo para itinobyam? No saan nakakasyan ni Rona? Kandag iti dadakkel na. Masyan ka kumamot iti bagi minsan. Usaram ti utak mo. Di kag balin nga uto-uto. Mapanak labi iti boarding house ni Rona, insan. Apay manan insan. Mapan ko lang alaan ti gamit ko. Nalipata kami ni Dina minsan ngayon tulod ko ti allowance na. Kuyugan ka insan. Usaran ta ti motor ko. Okay lang kadikan ka? Wan. Kanon to pa makadaanon kay Jay no magmagna ka. Agyaman ak unay iti kinaimbag mo kanyak, insan. Abay mo tadi mo yung bagbagang umay kagayam dito yung boarding house ko, si Carpenter. Umay ko kumalang alaan tinalipatak agamit ko. Ay katagawa ama. Tagas makita mo't at da bisita. Rona, lalaki man ang tibisita mga dahi salasyo. Ni Ralph Dayjay, nasingadagayam ko. Anya? Agawaam kit di ti mangalay ti gamit mo nga ibagbagam. Tani, adu tinas ka na pagsaritaan mi. Apaya kasta ka kanyak, Rona. Anya? Ne, awan mo dakas nga aramidak, Pender. Nag-overthink ka man nga minan ako na. Ikam pa iti dakas sa kaipapanan ti makitam. Di nagpagpanunutan ni ti dakas Pender? Ikikanda ka mo lang day Japan iti allowance mo, Rona. Wen na nang? Manungay tinted na. 2,000 idi Lunes. Nasaya nga ron, no kasta anak ko. Nas ka na pagadalan na katinubyom, no talaga nga'y ayatan na ka. No saan na suportaran ti panagadal mo, ibagam lang kanyak tasyak ti makisarita kang kwana. Wen na nang? Ay, wen gayam nang. Umay ni Ralph dito'y balay inton madamdama. Nay, asino Ralph? Tigayam ko. Agsyat kami kano. Anya? Mala, paumayam lang. Awan problema dita. Pasensya ka, insan. Sa anak asumurot iti outing nyo inton malam. Apay nga insan, Pender. Siya kung ti makaamo amang ilibrikan ka kunakmat. Sana mabalin. Mount Sarimi ka ni Rona ita. Lukas na. Mapan ka man ni Jayanda. Wan insan. Sorpresa at tinobyak. Kita mainsan. Amangan no si kamanan ti masorpresa. Amangan no adamanan sa bali alalaki amadanon mo ijay. Sapay konsentidor mo ti inana. Saan mat siguro insan? Aywan, saan mo ka ding usarin ti motor mo? Buludag kumapay. Makitam day ta insan. Si kapayin tagparikot iti usaramita. Di ka matanagan, taaywanak ti motor mo. Sige, buludang pa lang nga ron. Ngam siguraduam nga i-full tank mo na isublima. Waninsan, amok daytan. Ikalapeti arak, Ralph. Nabartek kan Rona. Si kagademat. Sana pa yan nabartek. Kabalak piti uminom. Ang mga ano niya ti may baga ni nanang mo kanya. Nakita mat ni nanang nga si katikadwak. Sa maysa, dito'y balay mi mo ti pagin inuman ta, Ralph. Ada ti kahit asawan na ti Rona. Oh, Ha? si kamit gayam, Pender. Oh my God. Yamamok ni Ralph king ka. Tigayam ko. Anya. Namok lang nga kasto ti masangputak dito eh. Sa anak ko mga imay. Sino nga mintin nang ibagakin ka nga umay ka, ha? Adda ka di imbaga, ha? Apaya kas dyan, Nana Carla. Apaya palpalubusan nyo ang makiininom ni Rona iti sa bali alalaki. Kanya nga ron ti maramida, kayso mati kayat na. Kat no siyak tinobyo na.
Istrikto kayo launay. Ngam no sabali alalaki, okay lang. Awan maramidan tayo no isuti kayat na. Kan may sa apay nga reklamo ka kag nobyo kayo lang mag. San kayo mga gasawa? Ha? Tapnoy bagakkan ka baro kanya. Nasingad na gayam ni Rona ni Ralph. Nabayagan nga gayam da. Agayam daan sakbay nga inaklon na ka ni Rona. Anya nga rod ti plano ita nga insan. Ammo ka din inanang guring ti kasta mapaspasamag kan ka. Ammo na ka di tararamidan ni Rona kan ti inanagan ka. Saan ko pa nga imbaga ka ni Nanang insan? Diyak kayat amadadal ni Rona iti imatang ni Nanang. Uno ti pamilya. Ammo minsan, no syakti si ka. I-break kon day ja Rona. Nagado a sakripisyong para kan kwa na. Ngam di na mat ma-appresyar day ta. Nagado lakit di alalaki ti yaw awid na. Gayem na kanulang dagi dyan insan. Uray baga tayo agayim na. Panagkunam ka di ka nasaya ti kastagalag ti may sa babae. Makininom iti ure asino la dita lalaki. Kasanulangan magasawa kayon ton. Pagkukwartaan da ka lang arudan, pagbalinan da ka pa yung auto-auto. Insan, I-break mo kit din. Kaniba ka mga isubli na ti motor mo. Narikat ti kasta insan. Si kapoy ti mang papaadal kan kwa na. Anya tamom ngay. Amang ano makaadalan kat isukat na kan. Saanan nga uso tagbalin ang martir itapan ng unisan. Saan lang at ipusom ti surutam. Usarmot ti utak mo. Nagpuskol mo ti rupang nagpakita pa ilaang kanyak pender. Kalpasan ti kasjay pa nagsasaon ka ni Nana. Kadwampay ta kasinsin mo. Napuspus ko la ti rupa yu itinam, Rona. Asino ka kumangag sa kanyak iti kasta, ha? Saan nyo lang nga pagkwarkwartan ti kasinsin ko? Pinagbalin nyo pa yung auto-auto. gusto na tayo insan. Saan isan? Diyak kaya ti kastang raramidan dakan ka. Kat? Anya kumati bibiyang mo, ha? Rumbang lamak ibiyangak. Ngamin, awan asi yung agi na iti kasinsin ko. Sana kaskan ka ti may bagay kan kwa na, Rona. Anya? Rona, imayak ta ala akong ti motor ko. Ket manipon ita. Saan tan apakibiyangan ti tungkal maysa? Nawaya ka mo't na mangyawid iti lalaki no kayat mo. Kan di mo namnamain nga dapay ti itud ko kin kaakwarta. Agpudno ka mang kanyak, pender anak. Nagsina kayo kaday iti dayjay arona. Wala na. Makalawasan ti napalabas. Apay mait anak ko. Nagado a sakripisyo para ken kuana. Aramidot ti amin, tapno maipaiko ti kasapulan na. Ken masuportarak ti panagadal na. Ngam di namot ma-apresyar na kita sakripisyo ken kuana. Ha? Ay no kasta. Sika ti magpapaadal iti nobyam. Iso ngamin tikid daw ti inana kanyak nanan. Nay, kasano ko maapagadalam ti nobyam? Kat agad-adal kamut anak ko. Iso ti makagapo. No apay asa anak nga agaw-awid iti balay no awan klase. Anusak ti agtrabaho. Tapno adalang mayawat ko akwarta ken kuana. Kasta ngamin tikid daw ti inana. Nalabas matikas ta nga ugali ti maysa nga ina. Ipasa na ti responsibilidad na iti sabali a tao. Maanusak ko maananan. Ngam napunwanak iti adda nakitak alalaki ayaw awid ni Rona iti balay da. Ken iti boarding house na. Kun sintidor pa ni nanang na. Lalakero nga ron ada jay a babae. Ay, husto lang nga raw no nagsina kayang anak ko. Minton sumarunaw, pilyam ti babae ang mga yat, kun mangipatagken ka. Saan at ti babae arupat kwarta. Makatawanan ti napalabas, sipod napaluko ka iti dayjay arona ang maging gaita. Awampay mo iyam ang manobyam kanyak anak ko. Kinapudno na, addan nobyak nanan. Inaklon na kiti napalabas sa bulan. Ay
Sino mo ngay day ta anak ko? Apay mo nga, di mo iyam-ambo kada kamay. Yam amok to kada kayo. Nalaing, napintas, ken kang runan ti amin, mariknak nga ipatpatignak. Ay, bayat nga ron ano kasta anak. Nariknak ken kuha na ti panangipatag. Asaan ko Apolos narikna iti ex ko nanang. Agyamanak, ta sinong batam ti awag ko do na. Pasensya ka na. Busy ak ngamin iti pagdadalan, Pender. Kaano ngamin na di graduation mo? Inton umay abulan. Makaumay ka kani? Wala, no saan nagpada ti schedule ta. Among mata-graduating ak matlaan. Narigat nga agpaiso ti kastoy. Nang runak at naging nadayuta. Ano saan ta kailangan Narigat mo't ngamin tagbiyahe. Nang runa kat adayo ti lugaryo. I-text kon ken ka ti schedule ti graduation mi. No saan kanto abisi, umay kanto tapno mayam amu ka iti inak. Nakajakpat kan sa matinsan Pender Ay wala insan. Adayo anapin pintas ni Donna iti personal. Nalaing pa eh. Kan kas makitak mat. Ay ayatan na ka, insan. Ba nagasana pulusan na iparik na ti ex mo kan ka, saan? Naimbaglangan tasaan ko nga impilit ti bagik iti dadya arona. Tano saan? Amangan no saan ko amaam-amo ni Donna. Wana, naimbaglakit din, insan. Ay, si kagayam tinobya ti anak ko, basag. Wen, nana. Kumusta ka mutan? Nasaya at latamat, nana. Kinapudno na. Kalkalpas lang mati graduation may idi na panalawas. Ay, congratulations, basag. Naistorya kanyak ni Pender analaing kakano. Saan mat, nana? Sakto lang. Ay, pag-aasim Donna, basag. Di mo ko maisuksukat ti anak ko. Wen, nana. Ngamin, ay ayatak unay ti anak yo. No amom laeng Donna, kasta unay ti panangay patag ni Pender ken ka. Mariknak mo't dayta, nana. Di kay madanagan. Saan ko asaktan ti anak yo? Mangrugin ti program nanang, Donna. Ah, Ituloy yun tong tag-istorya no madamdama. Yan tangay nakagraduara ko nanang, kaya't ko kumatag trabaho iti sentro. Tapno asidegak lang iti nobyak. ay, saan ko alapdan ti kasta planom, anak ko? Nakaturpos ka mutan. Ken plano mi nga minan ti agurnong nanang. Ay, mayat ti kastaan na panunot yaw. Agtrabaho kayo adwa, tapno makaurnong kayo para iti masakbayan yung mutlaeng adwa. Wala na. Adda ka de nabiro ka mapagtrabahuam ijay anak ko. Adda nanang. Ay, Saan adakkel ti sweldo? Yung maanusan. Naimbaglaan nga dapang rugyan mi. Pasensyakan no itala nga idate ka, Donna. Maawatak dayta, Pender. Kan may sa, agpada ta mo't abisi. Talaga naggasa ka nakatumpungkan ka. Awan pagbabawyak asika ti babae anapilik nga ayatan. Nariknak ti pudno apan ang ipatig mo kanyak. Ay ayatan ka unay. Tagdrama ka manan. Pudno ti ibagbagak, Donna. Ala, agorder tapay kititi ka ng tatane, mabisinak matan. O sige, siya kung ti agbayad. Sana mabalin. Pagkudwaan ta tagpada tamot nga agsusweldo. Insan, 5 bulan mo na saan ta nagkitkita. Kumusta ka ngay? Nasayatak mo tinsan. Sika ngay. Agtar-trabaho ka kanimot, ha? Una insan, itimad lang opisina nga asidag iti opisina yung. Ay kat mayat ano kasta? No the free time, nalakalaan agkita ta. Nakunam pa insan. Kat, kumusta kayon ka ni Donna? Going stronger insan. Nasayat kami man. Ay katlong table nga rudan na insan. Wala. Agurnong kami lang iti makatawan. Kamaudyanan na. Nakaisam kamatlangan insan. Wala insan. Ngamin, amok ken mariknak asaan nakalukon ti babae a pinilik ita.
Naimbagla, kit din ta nag-break kayo i-text mo arupat kwarta niya insan. Ang mga naging gaita kaluklukwan na ka, no di mo pala in-break. Awan tinagdumaan da iti ina na arupat kwarta. Pagyamanak ti Diyos, tainlisinak iti babae akas di ti galad na insan. Pudno day ta insan. Kat kasano insan? Di mo liplipatan tag-text ha. I-text nak, no kaano ti kalay sayo kinido na. Amo ka matuloy daytan. Huwag ba tayo insan? Ni Donna ti babae akayat ko nga idatag iti altar. Anyat ar-aramidam iti arubayan ti boarding house mi, Rona. Kaya't ko lang kumatiagkid daw iti pangmakawan ken carpenter. Sorry. Napakawan kayon. No kasta, mabalinta ka di manen nga isubliti na palabas. Urnusen tanti amin kadata. Ladinitek, saan na mabalin, Rona? Please, Pender. Nagbabawi akong tinaramid ko ken ka. Kaya't ko ti bumawi ken ka, Pender. Asino ti bisita? Umay ka doon na. Yamam ka ni Rona. Iso ti imbagak ken ka idi nga ex ko. Ha? Kasta ka di. Hello, kumusta? Pastor ka ma. Tapag meriendaan, love. Ay ko, saanin? Pumanawak mo't ladagos. Umadanin ti kalay sami ka ni Donna, Rona. Umay kanto mo ta. Oo na. Oh, sige. Patuloyak nga Roden. Ni, nagdardaras mo ta na pimanaw, love. Anyatin may naimbagakan ka. Makisinsinublian kanyak. Ngam imbagak nga awarin pasit na iti puso, tadakan asimukat. Ken may sa, nabayagan alinipat ko. Nabayagan anak ka move onak. Iso nga awanan ti rason, tapno sublian mi pa'y titunggal may sa. Tangamin, adakan akasukat na dito'y pusok. Kat ikarik, si kanto lang ti babae nga ayatek, aging gatong palbiag ko, Donna. Kasta akmatkan ka, Pender. I love you. Saan aga po tayo, ayatan na tayo timay sa tao, kat agbalin tayo mutan nga abusado. Masapol nga agbalin tayo akanayon, anasaya at itipada tayo at tao. Alaga gayam, di tamanan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y darama tayo. Biyag, di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen. God bless, iti Tunggal Maysa. 26, wano pagibusan, wano part 2, ti may patangatang amay drama ita, diti drama abiyag ti tao. Namsakbay na welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you iti kanayo na kadayo amang suporta kan mang tatarabay kadagiti amin a drama tayo. Kati tayo tayo nga roden danggan, ti paggibusan, wano part 2 daytoy, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Apay, asino ti umawag ken ka, Jerry? Ni Jinky. Kanayon ka di nga umawag ken ka ti kapsat ko. Italaang manan nga umawag, kalpasan ti mano atawan. Sige, sumbata. Amangan no kumustaan na laing ti anak yun. Nakalagip kamat nga imawag, Jinky. Kumusta kan? Pasensya kan, Jerry. Ita lang amin ang naantaan na kitigundaway. Ha? Kaya't kayo lang kumustaan iti anak ta. Dakil siguro ti anak ta, Jerry. Uwi na. Umadanin ti kasangay na. Agupatan ti tawan na. Agupat mo tin atawan at di mo nadarayan ti kasangay na. Uwan nga ron. Ngam, sana bale. Bumawi akto na gawid ha. Ngamin, madarayak ti kasangay na ita. Tao madaning ti panagawid ko, Jerry. Kastaya? Nasayat ha? Tapno makita na kamot to ni Angel. Wen, kailiw ko na makita ti anak ta.
Padaanan niyo ti panagawit ko, ha? O sige. Bye! Bye, Jinky. O anya, di husto ti kunak. Kaya't nalaang ako mustaan ni Angel. Wen, naku na nang agawid kanon iti mabiit. Tadarayan na ti masungad a kasangay ni Angel. Kasta aya? O di nasayat no kasta. Italahang nga madarayan at kasangay ti anak na no kaskasano. Iso kasarita tanto ni Angel. Ibagataken ko na ti isasangpet ti inana. Hello, Jinky? Itaman pa yan nakawag ka. Saan ka di na busy? Pasensya, manang. Super busy ako talaga iti kalabas. Okay, kumusta kan? Ay, kastoy, malmalday. Ha? Apay? Nagsina kami iti asawak, manang. Anya? Sinina akon, sa akong tuwing pabalod. Namin ado na ginuliban nak, manang. Jakon ka ba ilang ti malukloko? Nabannog akon. Ha? Ay, naimbaglakit din to saan kami ang nagkasar. Kan awan anak mi. Iso anawayaak manan. Kinapudno na manang. Iso ajak nakaawawag idi. Taparitan na kaumawag kada kayo. Nangruna ka ni Jerry. Iso ajak makumkumusta ti anak ko. Isong agawid ako ni ti mabiit. Ipamay sakon ti atensyon ko iti anak ko. Anya? Tangay agawid din ni Jinky akabsat mo. Apay no, pagidanan yun ti kasaryo ka ni Jerry. Kan ti kasangay ti apo ko. Saan pa lang ti kasar, mama? Anya? Apay mo't ngay? Di mo't kasta ti plano yo ka ni Jerry? Agkasar kayon, iti kabiitan na panawan. Aguray pa'y, mama. Nagbaliw ti pangnedeng ko. Agpalabas tayo pa'y iti sumagmamanwa panawan. Ta, paliiwag pa'y nga umuna. No talaga matlaan na pudno di Jerry kanyak, mama. Apay, iha. Agdwa-dwa ka kadipay laki ni Jerry. Medyo alangan na nakitan, mama. Ngamin, agawid doon ni Jinky. Kat amuyo mat. Nagsinadamanin iti sigod an obyo na. Anya? Diyan ka muna niya ti plano ni Jinky ti panagawid na, mama. So, saan pa'y laang day takasar? Iha, imposible asublian pa'y la ni Jinky ni Jerry. Kastamat ka ni Jerry. Kat, ada ka nga ro din na nobya na. Kan, di mat na ko nati adi, madi na nayayaton ni Jerry. Diyan ka mo, mama. Sa balit agparpanik na kanya. Madanaganak. Ang nubilang anyan to ti mapasamak. Si pupuso ak amangawat, mama. Ay na, di ka unay agpampanunot, iha. Si kaitan ti ayaton ni Jerry. Ta, si kakat nga ruden, tinobya na. Jerry, iho, kita da Krisa kan Angel. Mayat tilin na ganda. Wen nga rod, papa. Talaga na si Degan tirik na ni Angel ka ni Krisa. Kasla ison ti imbilang na nga ina. Wen nga rod. Mami pa yan ti awag na kankwana. Kasano, ket manipod maladaga. Ni Krisa ti kadwak ang mga awir kankwana. Wen nga rod. Katita, agayan ayat kayon ka ni Krisa. At adaman nga ipatag na ni Angel. Tagden na kayon ton. Wen nga rod, papa. Ket nakaragrag sakak. Tadimteng ni Krisa iti biyag mi nga agama. Manang Krisa, atakon! Ala! Simbangput kamot gaya man. Imbagam kumaata sinukunda ka. Ay, nasana na masapul, manang. Kaya't kayo sorpresahan ka ni mama. Ayan ni mama. Ada iti silid na. Wala, sambrag ka ni Jay. Ta sigurado maklaat ni mama. Oh, ihaya. Kumusta ka? Okay, akitan mama. Awanan di konsumisyon ko. Ngamin, nagsina kami ni tasawak. Ay, naimbaglakit din tasan kami ang nagkasar. Iso nalakala ang ti panagsina mi. Anya? Okay.
Anyat planom ita, iha. Ipamaysakon ta atensyon ko ita anak ko, mama. Kat sapay ko mata mapakawanak ni Jerry. Sulnitak ti ado ang nagkurangak iti anak ko. Papanam, Jinky. Ije balay da Jerry manang. Inaksarong karan ti anak ko. Ha? Noan yaman ti makitam ang reaksyon ti anak mo ken ka. Di mo kumatagidaksen. Mangan no, di nakakayat ni Angel. Wen, maawatak tayo tamanang. Nakasagana ka mga ayogan kwa no bilang laang. Ay, ala nga Ruth, no kayat mo. Kuyugan ka na mapanijay. Ha? Ay, uri saanan manang. Syaklatan. Sige, sikati makaam mo. Di ka madanagan. Tasaan da ka adinadaal ka ni Angel. Imbagamit yagpaisukan ko na. Sikati pudno nga inana. Kanayon mi nga ipakita tila dawam ken ko na. Ay, agyaman nga rod no kasta manang. O sige, mapanak nga roden. Naimbag nga oras mo, Jerry. Jinky? Wen, siyak nga rod. May kukumasarong karan ti anak ta. Sige, sobre ka. Aday di silid ni Angel. Mabit lang, tayo ba? Krisa, iha, naunag ti pampanunutam. Ken madlaw analiday ka. Apay. Awan, mama. Ti ka di ipapan ni Jinky ije balay da Cherry ti makagapo, iha. Saan, mama? Di ka naglibak, iha. Mabasa kititigtignay mo. Isa kabisado kan. Apay, madanagan ka nga amangan no agsubli ti sigud arik na ni Cherry ken ni Jinky. Awan ti rumba nga pagdanagat. No bilang mapasamak day ta, mama. Maragsakan nagpaikit di, para kadakwada. Apay, ipalubos mo nga rod nga agbawing manan ni Cherry iti adib. No siyak tisi ka, ibaga kun ti agpaiso ka ni Jinky. Ilaban mo ti ayan-ayat yu ka ni Cherry. Saan, mama? Ni Angel aka anakak ti pampanunutan. No mabukan manan ti pamilyada, pabor ka ni Angel dayta. Nakasagana nga agpabigay. No bilang laing, mama. Agsarita kayon to iti kabsat mo, iha. Ibagam ti agpaisuken ko anak. Patsyak, maawatan na kadayjay. Tabasol namat no apaya nagsinada ka ni Jerry. Ta sininaan na kat ngarod. Orayek latan no anya ti bunga ti panagsarita da adwa. Urnusen ta kuman ti amin kadata, Jerry. Ladingitak. Ngam saanin na mabalin, Jinky. Anyat kaya't mo sawen? Adan ka ayan-ayat ko. Anya? Asino? Isuntulangan ti mangibagakan ka. Nukas ta nga rod. Alaag ti anak ta, Jerry. Anya? Laglagi pam. Dakdakkel ti karbangak ka ni Angel. Tawan pa'y 7 atawan na. Siyak ti rumbang nga yan ti anak ta. Nabayag a pinanawan da kami. Binaybayan ti anak ta. Itatadakkelan. Alaamon iti pudir ko. Basta alaakon ti anak ko. Mayat ka man wano saan. Di na ko mablakmailan. Pangasim. Saan ka black-blackmailan, Jerry? Ilablaban ko lang ti karbangak iti anak ko. Kasanun no saan akayat ti anak ta ti sumurot kan ka. Mayat man wano saan. Awan maaramidan na. Basta alaakon ni Angel. Ipanaw kun iti puder mo. Tulungan na ka mangimpaki kadagiti gargarot niya, Angel, Jerry. Maasi ka kumay ti anak ta. Di na kayat ti sumurot kan ka. Kasta unay ti panagsangit na. Agsardan tumot lang numadamdama dayta. Basta tulungan nak, tapno makapanaw kamin. Pinagtalikod ni Angel manipod basit. Awan patag na kan ka. Mano atawan a pinanawam. Nga oray text mo no awag la kuma. Di ka man lang nagparit na. Ita, basta alaam latan nakaslawan anyaman na. Anak ko na Angel, siyak tinang isikog ka nagrigat anang ipas ngay kankwana. No sana gapo kanyak, sana na itao ni Angel. Kit ayan mo nga rod idisapsapulan na kati anak ta.
Rinabi nga agsangit. Gapot ta kasapulan na ka. Sa dino ti ayan mo. Adda ka iti ayan ti lalakim. Gusto na ita na panagrik-rik yan, Jerry. Jinky. Di kay lamas yan di tauping. Pagsaritaan nyo kuma itinasaya at daytoy. Di kay agapa iti sangwan ang ti anak yo. Anya kay kadi. Mabalin ka di Jinky. No talaga akayat mo nga alain ni Angel. Di mo ko mapirsaan. Di mo biglaan ay adayo kada kami. Saan akas ka rin na ti panangipanaw mo kankuhan na? Agpagpakaasyak. Sapay kumata maawatan na kami balasan ko. Napatag-unay ni Angel kada kami. Saan mi nga ipaidam ti ubingkan ka? Basta di mo ko mabiglaan. Ay wampay mat ko mga umuna. Tapno maya sidag na tirik nanagan ka. Isunton ti panangalam kan ko na. Tata, Mabalin ka di, Jinky. Agyaman na, tanay ayo yung mutlang ni Jinky, papa. Kasjay ngamin ti pamay ama mangay ayo. Sabtemet ngamin ti pudot ti ulo na. Agpada kayo anak pudot ti ulo na. Isungaga pa kayo. Kalaat mat ngamin ti panangipanaw na iti anak mi. Asino mat ti sana makapungtot ngay, papa. Amo kasakit la tinakam na dayjay. Hindi na amuan na nga danubiam. Ha? Ninamnaman na siguro nga awan pa'y nubiam. Kat nagsublikan ka, awatan matadagos. Ngam napaay, iso akas jeti jarna. Papa, Apay nga mina di mo imbaga ti kinatao tinubiam. Tapno na amuan na kuma at igayam kabsat na ti babae adakda kamatem. nagamakak, papa. Amangan ngamin no niya ti aramidan na. Urayan niya pa iti aramidan na no talaga nga ayatem ni Krisa. Awan mabalin ni Jinky. Sa bagay, papa. Ang makaamunto ni Krisa mang ibaga iti dayta. masapo lamang alak ni Angel iti puder ko, mama. Adayo tirik na ni Angel ken ka, Jinky. Maikawalakit di ti ubing no yadayong iti amana. Nga dakdakkel ti karbanga kiti anak ko, mama. Umadanin ti kasangay ni Angel, ngam kastoy kit din ti mapaspasama. Ure asino mat siguro nga ina. No sabali a babae iti mga iwan iti anak na. Natural nga agdanag. Anya tamok. Amang ano na ulpit to ti agbalin nga asawa ni Jerry. Kat ulpitan nanto ti anak ko. Amang ano parigatan nanto a baon-baonan. Wano saan maparigat iti kabil. No kasta, inaklon ni Jerry nga addan nobya na. Uwan, mama. Ninamnamak pa'y matngarod ang maurnos mi matlang ti amin kada kami. Iha, di mo mabalin nga ipilit ti bagim ken ni Jerry no di na kan kayat. Laglagi pa, sikatin ang panaw ken kuan na idi. Insukat mo iti sigod ang nobyo mo. Nasakitan iti husto ni Jerry, katamom kadi, nagpakpakaasipay kada kami at tulungan mi kano. Amangay ayo ken kaidi. Tapno saan mo laeng asinaan. Ngem, anya tinaramid mo. Natangken idi ti panggedeng mo. Mas pinilim ti lalakim. Ngem, dagiti agaba. Mama. Isu nga ita, tanakailiw-liwagan ni Jerry. Baybay amon, iha. Dimon riribukan. Tanakasarakan iti babae. Anang paragsakken ko na. Mama. Awan rumba nga sangitam. Tasaan naka alinuko ni Jerry. Sika tinangluko kan ko na. Adamot karbengan na nga agayat manen. Isu awaya-waya abon. Naamiris ko nagitibidot ko, mama. Kaya't ko asulnitan tinagkurangak kadagiti agama. Engem, awan nga roden paset mo ken ni Jerry. Linipat na kan. Wan, maklon ko tigasat ko, mama. Ngam, tanak ko ti pampanunutag.
Ang mga nulpitan to ti agbalin nga asawa ni Jerry. Di ka madanagan. Saan to ang mapasamak dayta? Maipasiguradok dayta ken kaiha. Ngamin, no kasano ti panangipateg mo iti anak mo, nakarkarupay ti panangipateg na ken ni Angel. Taiso, tinangipaay iti di mo na ipaay idi a pagrebengan iti anak mo. Apay, mama. Amamuyo ka diti nobya ni Jerry? Am-amok launay. Kasta matenken ka. Am-amom launay. Gapo, tani krisa akabsat mo tinobya itan ni Cherry. Anya? Pakawanan na kumachingki, ading ko. Diyak ni namnama, kasto ti pagtungpalan ti amin. Diyak ni namnama, amat nagtirik nami iti tunggal maysa. Kabayatan, ti panang tartaripa tumiidi ka ni Angel. Awan ti rumbangay kid daw ami ti pamakawan. Manang, ngamin, awan basol mo. No kasta, sana nasakit tinaka mo kanya kading ko. Tanakirelasyon ak ka ni Jerry. Saan? Awan rason tap nagsakit tinakam ko. Agyaman nakit di. Tagapukan ka. Narik na ni Angel ti pamatag ti may nga ina. Nga uray awanak iti sidong na. Dakkel nga utang ko na imbaga nakam kan kanay tamanang. Isong agyaman ako nay. Jinky, ading ko. Agyaman nak matamawatan nak. Maragsakan na para kada kayo manang. Agyaman nak, ading ko. Kasano ngay, Krisa? Tulagan tayo ti kasarta, ha? Tanasolbaran ti pagdandanagan. Maawatan na tanti kabsat mo. Owan nga ron. Adakan ka na, no? Kaya't na kun ngay kasar. Okay na tamot kanya. Ta, paspasorotakken ka. Sika ti boss ko. Anya? O sige nga ron. Agkasartan iti kabitan apa naman, Krisa. Kablawan kayo manang. Jerry. Agyaman kami, Jinky. Thank you, Jinky, ading ko. Itatanalpasan ti kasaryo. Ada napatag asagot ko kada kayo. Ah? Ha? Anya day tading ko. Jakon alaan ni Angel iti puderyo. Agpaiso, Jinky. Wen manang. Amok nga minadi mo baybayan ni Angel. Kan impatag mo iti husto. Talaga napatagan kanyak ti anak mo. Kasla anak ko ni Angel. Agyaman na kading ko. Agyaman kami, Jinky. Kinapunno na. Madamantipan na kaipag na ti papeles kung agsubliman ni abroad. Agabroad akmanan. Iso ada kayon ti makam mo iti anak tayo. Promise, Jinky. Saan may abaybayan ni Angel? Ipatag mi iti husto. Kat di minto pulos baybayan. Wen, Jinky. Ipanamnaman mi daytakan ka. Alagagayam, di tan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, kat sapay la kumata na gustuhan nyo. Dito'y drama tayo. Biyag. Titaw. Ngayam sakbay na diyo kumalipatan tag-like and subscribe dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Musical scoring, Eli Palacio. Insurati gayam yo, Jenna Almoite. Thank you kada kayo amin. God bless, ititong Galmaysa.